салом бинандаҳои телевизиони душанбе, ҳаводорон ва дӯстдорони ҳаҷв. пешниҳоди шумо мегардад нашри махсуси барномаи фарҳангиву фароғатии дунёи ҳаҷв. чӣ гуна ки шумо маълумот доред, мо дар ҳар як нашри барнома атрофи як ҳаҷвнигор барнома таҳия намуда саҳначаҳои ҳаҷвии ҳаҷвнигорро пешкаши шумо менамудем. аммо ба хотире ки ин нашри махсуси барнома аст, мо кӯшиш мекунем ки дар ин нашри барнома на ин ки атрофи як ҳаҷвнигор, балки атрофи якчанд ҳаҷвнигор барнома таҳия намуда беҳтарин саҳнаҳоро пешкаши шумо намоем. аз ҳар як ҳаҷвнигор як саҳнаи машҳурро интихоб намуда атрофи он ҳарф мезанем ва саҳнаҳоро пешкаши шумо менамоем. нашри махсуси барномаи дунёи ҳаҷвро бо беҳтарин саҳнаҳои ҳаҷвӣ пешкаши шумо менамоем. шурӯъ мекунем аз саҳнаи машҳури ҳунарпешаи халқи тоҷикистон, ҳаҷвнигори маъруф Убайдулло Раҷаб. дӯстони азиз, Убайдулло Раҷаб дар солҳое ки мардум ташнаи ҳаҷв буд, беҳтарин саҳнаҳои ҳаҷвӣ, филмҳои ҳаҷвӣ, намоишномаҳои телевизионӣ ва бо дигар фаъолияташ дар самти ҳаҷв мардумро хушҳол менамуд ва мушкилоти ҳамонвақтаро ба таври ҳаҷв нишон медод. яке аз машҳуртарин саҳнаи Убайдулло Раҷаб саҳнае ки дар он нақши муаллимро иҷро кардааст. меравам имшаб туро бедор хоҳам карду рафт. ин шеър аз ҷониби ҳунарманд ба таври ҳазломез таҳлил шуда басо касбӣ пешниҳод гардидааст. ту хонди ки меравам имшаб туро бедор хоҳам карду рафт. ту худат ки? не, ту худат ки? барои чӣ нисфи шаби омада одамои хоб аз хобашон бедор мекунӣ? одамои хоба берди бедор. ё тавба, он худаш гуфт ку меравам имшаб туро бедор хоҳам карду рафт. гуфтаги ки буд? суруд берди бедор хич. не, мат. ту ки? чӣ ки? кто ты такой? нисфи шаби омада одамои аз хобаш бедор мекунӣ бо ин? ту чӣ? берди бедор кадом одам? ту чӣ домкон ми ту? чӣ домкон? авбош ми ту? чӣ авбош берди? мол одамо хоб раванд, кадом одам? дам гиранд. берди бедор ман намефаҳмам кадом одам? яктаи дигараш мехонад. ба ман додан ҷоми беқарорӣ, ба ман додан ҷоми беқарорӣ, ҳазорею ҳазорею ҳазоре. ҳарчӣ дурусташ берди бедор? чӣ қадар ту ҳазореву ҳазоре мегӯӣ? чӣ? то аку моя санҷиданӣ ки математика медонем ё не? математика инҷа ба чӣ дахл дорад? дахл ки надошта бошад шабрӯз шуд. чӣ шабрӯз шуд? ҳеҷ ки ҳазори ту 2000 шавад. охе шарт аст ки ту ҳамона 3 бор ҳазоре гӯӣ. як бора 3000 гӯй. ҷони туям халос, ҷони манам халос. аз пешниҳоди ин саҳна чӣ қадар солҳо сипарӣ гардид, аммо зарраи ҳам муҳаббати ин саҳначаҳо кам намешавад. бо гузашти солҳо боз ҳам мехоҳӣ тамошо намоиву таби худро болида созӣ. муҳимтар аз ҳама, агар садҳо маротиба ин саҳнаҳоро тамошо намоӣ, ҳеҷ гоҳ дилгиркунанда намегардад ва мисли оне ки бори аввал тамошо мекунӣ. яъне ҳамон эҳсоси хушҳолӣ шуморо фаро мегирад ки ин аз касбияти баланди Убайдулло Раҷаб дар самти ҳаҷв далолат медиҳад. берди бедор ғазале ки ман хондам, берди бедор ман охир аз худам фикр карда нахондам ку берди бедор вай моли шоир аст, аниқтара шоира. берди бедор вай ғазали Зебунисо аст. кадом Зебунисо? чӣ кадом? ҳамин Зебунисои худамон? шоира Зебунисо. рустамова. берди бедор чӣ рустамова инҷа ба чӣ дахл дорад? чӣ дахл дорад? Зебунисо Рустамова я тамоми дунё медонад вай. камонкаш вай мезанад баданги. чел баданги берди бедор шоира Зебунисо. Рустамова вай чемпионка вай. вай дунёя баларза овард. берди бедор шери махфӣ охир. чӣ? ҳамин шери хондагид махфӣ буд ме? шери махфӣ берди бедор бача шер махфӣ бошад, барои чӣ ту шери махфӣ аз саҳна мехонӣ? шер махфӣ не, шер аз они Зебунисо тахаллуси шоириаш махфӣ охир. нахот ҳамиро надонед. берди бедор китобҳояш чоп шуда. ҳамин Зебунисо кличкаи махфӣ гирифтааст ме? берди бедор шоира Зебунисо тахаллуси буда шоира
زبونیسا رستامова مخفیونه بردی بداخت چی خیلی شاعر زبونیسا همه وای غزلاش هم میدونن وای شعبایتی همه میدونن که وای میخواند من نمیفهم برده بداخت زیب و زینت بس همینم نامی من رستامова همه میدونن وای درست من همه میدونن شاعر است کلاسیکا بردی بداخت نه نمیفهم شعری کلاسیکا درست گفتی وای همشهریم همه خیلی شعری کلاسیکا بردی بداخت وای خونه‌شون اون طرفی جو بود خونه ما این طرفی جو شاعر از زبونیسا با تخلصی مخفی از کلاسیکا شاعری کلاسیکی خانه و کتاب‌ها چینده ماندگی بیا من یک دوسیه تو میگم وای سنگرزاده چی گفت چی گفت سنگرزاده سنگرزاده نخوان میگوید بردی بداخت شعر همشهری من نخوان گفت سنگرزاده یا سنگرزاده تو میخوانی کی تو کی سنگرزاده این تو می حتی تو چی با شعر نخوان گفتی شعر رستم باید چرا گفته بقلم زکن زبونیسا مخفی یا نه ای بچه ای تو سواد صدقه اینستیتوت شو کجا خوندگی تو با فکرم باز یک 4 این اینستیتوت دیگه خونده تمام کنی هم نمیفهمی ها ای کاردار نشو وای شعر ما شعر مخفی نه تو خودت مخفی وای شعر وای زبونیسا وای همشهری من خوند کاردار نشو من کاردار نشو گفتم که من خوان نگیرد خب شد منه تو زیغ نشو جیان آوازت بد نی طاقت کردن ممکن تشکر مالی من بعد چرا من بعد شعری که تیار کردی پیش هر کس بند نخونده راست پیش خودم بیا اول زیر معناش معین میکنیم شاعر چی میخواهد تو چی میخواهی من چی میخواهم تماشابین چی میخواهد اینا انیق کردن نکن انا بعد از صحنه برآمده که میخوانید زل گمرس بزنه بالا سرود چه خیلی میشد انا خیلی میشد باوری دارم که همین گفتگی من اگر رعایت کنی و همین شعر سرود تیار کنی از جان جوری با یک آواز 10 خال میکنم تو بعد همه رو از پسی کارت شد بارک الله رو غرق نکنید دوستانی عزیز این تنها یک صحنه عبیدالله رجب بود که واقعا تماشای آن میتواند طبع ما را بالیده نموده به دلها فرح بخشد چگونه که قید نمودیم چون این برنامه نشری مخصوص است از هر یک حجمنگار تنها یک صحنه حجمی پیشکش شما مینماییم برنامه من بعد اطرافی همه صحنه های حجوی عبیدالله رجب حتما برنامه مکمل تهیه خواهیم نمود صحنه‌چه حجوی نوبتی که اطراف آن حرف میزنیم از حجمنگاری معروف که با سبک و اسلوب و پیشنهاد صحنه‌های حجوی خود در دل میلیون ها نفر جا گرفته است و همگان صحنه‌های این هنرمند را تکرار به تکرار تماشا می‌نمایند و طبع خود را بریده می‌سازند. این نفر حجوینگاری معروف هنرپیشه خلقی تاجیکستان علویدین عبداللهیف. دوستان عزیز در انتخاب صحنه‌چه علویدین عبداللهیف که ما باید در این نشر برنامه تنها یک صحنه حجوی انتخاب کنیم زیاد فکر کردیم چون که همه صحنه‌های این حجوینگار واقعا زیبا و کسبی پر از مضمون و محتوا شوخی و هزل و در یاد همگان همچون صحنه‌های فراموش نشدنی نقش بسته است. صحنه‌های علویدین عبداللهیف را همگان شوخی آمیز به یاد می‌آورند و یکدیگر را هزل می‌کنند. این از آن گواهی می‌دهد که همه صحنه‌های این هنرمند واقعاً کسبی پیشنهاد می‌گردید. بعد فکرهای زیاد با خلاصه آمدیم که انتخاب کنیم صحنه مشهور با نام تقسیمات عادلانه. دوستان عزیز همه شما این صحنه را تماشا کرده اید و بارها خندیده اید و از طرز گفتگوی این عائله لذت برده اید.
ин саҳнаи ҳаҷвӣ чӣ қадар мавзӯъҳоро дар бар мегирад ва сирру асрори занҳо низ ошкор шудааст дар ин саҳнача. аввал ин ки ин оила ягон мавзӯъ ва ё мушкилоти муайян надоранд барои ҷудошавӣ ва ҳатто намехоҳанд ҷудо шаванд, аммо ба суд муроҷиат намуданд. ин ҳолат аз он ҷо сар мезанад ки вақте мард дар хона бепарво аст ва аз нинии бори хона бар дӯши зан меафтад, чӣ гуне ки дар санача гуфта шудааст. باری زندگی را آسان نکشیده بودن قطعی آدم بی‌پروا نازد نبینم. суд аз муроҷиати ин оила воқеан дар ҳайрат меафтад вақте сабаби ҷудошавии онҳоро мепурсад ва зан сабабашро чунин мегӯяд. تشکر محترم سودیا. اگر پرسجو کنین که برای چی سبب شد و من یک oile بسیار آباد، oile که بسیار خوب بود، همدیگر محبت بود، مو مسئله من عریضه دواگی جداشوی را من نوشتم. مقصد در آن بود که همان عشق محبت اساس oile چی است؟ محبت از عشق است. همون عشق و محبت ما گم شد. اول قل نغز میدید. این سمت خخ شروع شدی. این قل زیبا شدی. کرتا زیبی داره. ها تو چخیل نغزی اوقاتات خوش شروعه. حالا ای گپو تماما نیست. бонувони азиз, мардҳо наметавонанд ҳамеша шуморо гӯянд ки хӯрокат болаззат шудааст, чунки на ҳамеша хӯроки шумо болаззат меояд ва ё куртат зебидай. на ҳамеша курта ба шумо мезебаду интихоби шумо дуруст сурат мегирад ва ё хушрӯй шудӣ. на ҳам вақт шумо хушрӯй, шумо ҳамеша хушрӯед. инашро дуруст қайд намудааст. бояд мард ҳамеша гӯяд ки аз пештара дида воқеан зеботар шудаӣ, агарчанде ҳам нашуда бошад. تشکر. رستیگم عریضه دبوگی دبوگر اسوی و رفیدمو را ما اعتراف نمیکنم. табиист ки занҳо ҳамеша ба таваҷҷӯҳ ва ситоиши мард ниёз доранд. мардо агар хоҳед ки ҳамеша зиндагӣ орому осуда дошта бошед, каме таваҷҷӯҳ ва таъриф кунед занҳои худро. дар баробари ин шумо занҳо ҳам бояд мардҳоро фаҳмед, чунки аз кор бармегарданд хаста ва на ҳамеша таби онҳо болида аст. ғайр аз ин, аз ҳама муҳим, мардҳо на ҳамеша эҳсоси дӯстдории худро баён карда метавонанд. ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم. این کس من همدیگر را موشق شده گفتگیم چون چون میدونن که مرا در دیها همه قشلاقی که تولد شده بودیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شوروخ میگفتند. яъне ин мавзӯъҳо набояд шуморо хаста ва то дари суд барад, чунки ин дар зиндагӣ мушкилот буда наметавонад. паҳлӯи дигари ин саҳнача бояд гуфт ки дар ин саҳна сир ва ё асрори зебоии занҳоро низ фош намудааст. ممنوع ای بودرین که در مولیدن و ایسمیتانه کردن و قیمو کردن و جرخود چی روغن و حکام چی و جنگی دنیا در روی من. дӯстони азиз, бо тамошои ин саҳнача ба ёд меорем оилаҳои ҷавоне ки дар як мушкилоти оддӣ мехоҳанд аз якдигар ҷудо шаванд. дарҳол ба суд муроҷиат мекунанд, ҳарчанд медонанд ки оқибати ин кор то пушаймонӣ оварда мерасонанд. муроҷиати ин зан ба суд барои ҷудошавӣ не, балки барои бетаваҷҷӯҳии мард нисбати ӯ мебошад. дар ҳамин ҳолат ки аз зиндагӣ хаста мешаведу чӣ кор карданатонро намедонед, вақте мард таъриф намекунад шуморо ва аз хӯрокҳои болаззати шумо ситоиш намекунад ва ё дигар бетаваҷҷӯҳӣ аз мардро эҳсос мекунед, шумо ба суд не, балки ба равоншинос муроҷиат намоед. خوش اینک عریضه دواگی دواگر اسوی و رفیدمو نسبت جوابگر اسویف رفیدشو تشکر. اوید بکر نمودن عبد نیکو وارد گردیده بود. امین رو خاطررسان میکنم که در مرافعه اول ما 3 ماه مهلت آشتی داده بودیم. خیر رستیگم سود در اینجا یگان حالت غیر استثنا نمیبیند. یعنی جوابگر اسویف رفیدشو یگان اویله دیگر برپا نکرده است، نسبت اویله و فرزندانش یگان خیانت نکرده است، رنج و عذاب نمیدهد. خوش سخن به دواگر اسویف رفیدمو داده میشد. مرحمت. تشکر محترم سودیا. اگر پرسجو کنین که برای چی سبب شد و من یک اویله بسیار آباد، اویله که
بسیار خوب بود همدیگر محبت بود مو مسئله من عریضه دباغی جدا شوی را من نوشتم مقصد در آن بود که همون عشق محبت اساس اوله چی است محبت از عشق است همون عشق محبت ما گم شد اول قل نغز میدید اسمات خخ شروع شدی ایقا زیبا شدی کرتا زیبی داره ها تو چخیل نغزی اوقاتات خوش شروعه حالا ای گپو تماما نیست تماما گپو نیسته یک گپ تماما نیست یک دوشه خیلی فراموش کرده میامد عشق آمد و خیمه زد به سرای دلم وای دلم وای دلم وای دلم خاک خنک دلم هیچ دیگه نغزم نمیبینم عشق من گم شده یکم بار نمیگه که من نغز نمیبینم انا برام فکر کردم مگز علامم قلم کرد گفتم نه زندگی نمیتونم گفتم من گفتم جدا میشم آخه عشقی نباشه محبت کی نباشه چیکار میکنم اینجا خیختون یا نگاه کنین محترم سوجه یک نگاه کنین یک طوری مویمی سفید نشده یک اوزنگ دروش نیسته من مردم ای بودرینگ در مالیدن و ایس میتنه کردن و قیمو کردن و جلغود چی روغن و حکام چی اوزنگی دنیا در روی من این باری زندگی را آسونه کشیده بودن قطعی آدم بپروا نازد نبینم یه خیلی با چشمای محبت سینما نگاه نکنم دیلم نمیسود خوش تشکر شما چی میگوید جوابگر اسوی فرفیده شاه تشکر رستیگب عریضه دبوگر اسوی و رفیده مو را ما اعتراف نمیکنم چونکه اولون که رستیگب من جدا شدنی هم نیستم ما عاشق شده گرفتگیم همین زن فرزندم هم دوست میدارم و اونی که شما زیر نسبت جدا شدگی این کس عریضه کردن باید بفهمن چون دلی من فکری من پورا به فرزندم و من رستیگب زیر یک نیت کردم که میخوام ما همدیگر را بفهمیم زندگی کنیم این کس من همدیگر را ما عاشق شده گرفتگیم چون میدونن که مرا در دیه همه قشلاقی که تولد شده بودیم تو مکتب میونه و تو کلان شوی را همه مرا شاروخ میگفتن برای هم میگم که بیا جدا شیم من 3 فرزندم با تکرار چند میگم من 3 فرزندم 2 تا شما میگیره با که پدری کردنی باشه چه بگیره کلون کنه نه خیلی نمیشیده با چه خیلی میشیده که 2 فرزنده او میگیرته 1 فرزنده من هر 3 شم میگیرم ما مرده که ما کلان شو میگیرم اگر قدر سخت خودش داشته باشیم برای فکر کنه با مولات اشتی بتین فرزندو را خودم نگاه میکنم که بولاکشون نمیکنم نه 2 تا شما میگیم مکشت دیگه جایش بحث نیسته فهمیدی نه 2 تا شما میگیم مکشت نه گفتم نه 2 تا شما 1 تا شای خیلی تموخب که جای بحث اینجا اگه برو تبدیم پیشم ایزون میکشی و چشم شبینی میخوره تو زی وزنیر نغلطه 2 تا شما میگیم چه او بگیرم مالش نه گفتم نه 2 تا شما تا شای خودت نه 2 تا شما تا شای خودت بس که این باخت وی فشارم بلنده در مرا یک وقت فشارم بلند شدم الله میگیره گوش کنین هم 3 فرزنده 2 تا شما میگیرم پدری میگیرم پدری زیاد که داشته باشه تکرار میشه بگیره اکشه خودش بگیره نه 2 تا شما میگیرم اکشه تو گوش کنین یک تکلیف محترم شدم یک تکلیف حاضر ما میریم خانه سال آینده میایم 1 سال پس میایم دیدم روز دیگه به این قدر پول هم نیست باوری هم ندارم خیلی به هر حال یک زور میزنم فرزندم سال آینده که 4 تا شدن انا بعد میایم در همین جو تقسیمات عادلانه برابر تقسیم شد میکنیم 2 تا شما میگیریم 2 تا شما همین خیلی تکلیف من خلاصه دا اومد асланшоҳ раҳматуллоев ҳунарпешаи халқи тоҷикистон ҳунарманде ки бо ҳунари волояш дар дили ҳамагон нақш бастааст агарчанде бисёриҳо асланшоҳи раҳматуллоро ҳамчун ҳунарманди ҷиддӣ мешиносанд яъне филмҳое ки иштирок намудааст худро ҳамчун ҳунарманди ҷиддӣ муаррифӣ намудааст аммо дар солҳои пеш нақши мазҳакавиро дар филмҳо бештар ба асланшоҳи раҳматулло бовар мекарданд чунки аз одаш ба хубӣ мебаромад ҳамроҳи убайдулло раҷаб раҳмондӯсти қурбониён ва дигар ҳунармандон бисёр саҳнаҳои ҳаҷвӣ филмҳои мазҳакавӣ пешниҳод намудааст ки нақшҳои худро касбӣ пешниҳод намуда бинандаро бештар ба худ ҷалб намудааст филмҳои мазҳакавӣ намоишномаҳои театрии ҳаҷвӣ ва дигар фаъолияти ин ҳунарманд дар солҳои пеш равона шуда буд дар самти ҳаҷв
اکنون آبروی من در نزد دیگران خیلی بلند می شود. گریزه رو آنها نه، بلکه من دست گرفتم. حلیمبای جسور و دلیر.